jälle Elise ja Laura ja selles episoodis me tutvustame teile noorteprogrammi. Vot, meil on 5 filmi, aga tegelikult neid on programmis rohkem ja ma arvan, et tegelikult võib-olla hakkaks siiski peale ja meil on hea meel, et te jälle vaatate meid. See teeb ainult rõõmu ja jah, hakkame pihta. Teeme nii, esimene film on meil Piisa-lubadus. Kuigi Piisa on Itaalias, siis film on Hollandis tehtud. Režissöör ise on Norbert Terhal. See räägib kolimisest ja emigreerumisest ja et kuidas saad hakkama uues kohas. Aga hakkame vaatama. Wat gaan we doen? Verrassing! Ravas, Versace, Hugo Boss. Geen fucking maak. Je moet er goed uitzien, broertje. Hoezo? Gaat auditie doen. Muzieklyceum Zuid. Voor de beste school, voor de beste muzikanten in heel fucking Nederland. Jullie zijn meegekomen. Wij gaan overal mee, wij zijn management. Ja. Wat ga je voor ons spelen, Sam? Bach, meneer. En wat van Bach? Gewoon Bach. Waarom stress je mij, Azina? Ik ben op straat, ik ben met dieven. Dus word niet te verliefd met Ik ben Samir. De meeste mensen noemen me Sam. Heb je een lift? Ik heb al een uur besteld. Hey. Hoezo ga jij scooter? Hoe oud ben je dan? Hoe ben je helemaal niet? Oh ja, politie ziet het verschil niet, hè? Ik wel. Dat zie ik heel goed. Ik kan toch gewoon een keer mee? Voor op de uitkijk of zo. Luister, broertje. Dat ga jij niet. Nooit. Waar hang je aan? Op school toch, ik moet oefenen. Je wilt ons vergeten gewoon. Veel met die tatas bezig. إلا بغيت تنجح خصك تحل عينيك وتشوفهم هما كيفاش كيديروا. Als je niet iets anders had kunnen trekken. Ik heb maar iedereen. Zo. ها ودير بحالهم، تعلم دير بحالهم وهضر بحالهم. بصح ما تنساش اصلك. Ik beloof het. Belofte van Pisa. Hou vast, hou vast. Ik herken je niet eens. Wie ben je nou eigenlijk? Wie is zo'n Marokkaantje? Op je fucking knieën, op je knieën! Mina arvan, et kui sa tahad nagu näha mingit actionit ka, mis ei ole ainult, see on nagu siuke tõsised teemad, aga samas sul on veits seal sees nagu siuke märul ja siuke põnevus ja kõik siuke asi, siis see on hea film, mida vaatamine. Järgmine film, mis me vaatame, on Flash Food. Ja see on Kanada film. See räägib siuke, see on siuke suvine. Ongi siuke teismelist, kus sa nagu tunned, et jaa, ma olen osa sellest, nagu kõik need mingid lahedad kogemused, mis sa teismeeas koged sõpradega. Vot räägib sellest. Aga cool. Ja ma arvan, et me vaatame siis või? Režissöör ise on öelnud, Flash Food on film, mis mulle noorena oleks täiega meeldinud. Hey, ça fait longtemps que je pense à ça, tu sais. Ouais. Tu sais, hein? Je crée ma propre réalité, tu comprends? Bonjour. Dans ma réalité, là, si je décide de gagner, ben normalement, là, je gagne. C'est fou, hein? Ah, c'est fou. Est-ce que tu peux te laisser qu'on soit fuck friend en plus? N'est-ce pas que ces affaires-là, là, tu prends pas ça à la légère. À notre âge, tu peux pas. Genre, ça marche pas de même. T'es une fontaine de merde en ce moment, tu dis n'importe quoi. J'étais à 2 pouces, là. Oh! 2 pouces de me faire crasser. Attrape! It's a beautiful thing. You might love it, but still. Baby, caution, it's what you get in return. Voilà comme un jeu. Il était perdu au jeu, fait que je peux faire ce que je veux. On n'est pas calme ici, là, tu sais. Il y a un problème dans cette histoire-là, c'est évident. Tu veux finir en prison, là, c'est ça? Regarde, tu vois, tu penses comme un enfant. On est une team, les gars. C'est important, là, qu'on se tienne ensemble. You will find love.
Putain. Ça fait longtemps qu'il est pas venu me voir, moi. okei . väga cool . ei lahe . nagu . lahe film , tundub cool . ma arvan , et see on täpselt siuke , et see tekitab siukest tunde , et tahaks ka sõpradega kokku saada suvel . minna kuhugi teha midagi ja täpselt siuke . ma tean , et te lähete seda vaatamas novembris . aga see ongi siuke , et on siuke halb ilm onju . Teil ei ole päris talv , ei ole päris jõulud . ja siis ongi siuke tahaks suve tagasi . nii et see on nagu hea aeg , millal seda vaadata äkki . jah . nii , läheme edasi . järgmiseks filmiks on meil siis The Pack , mis on hundikari . järgmine film on siis kõigile , kes on spordihuvilised . on spordihuvilised . ei noh , selles mõttes , kui sa ei ole spordihuviline , siis võib-olla see on ikka sinu jaoks põnev . aga see on , räägib täpselt ühest poisist , kelle suur unistus on saada hokimängijaks . Dnes na úvod bych vám rád představil nového žáka. Jmenuje se David Svoboda. Borci, David je nová posila našeho týmu. Vemte ho mezi sebe. Nevíš, že Puky sbírá vždycky nováče? I když se zvedám, no začínám myslet si, že na to nemám. A není kdo by vzpomněl si, pocit, že nemám to pocit skoro jak na konci. Vůle mě hledá a drží, ale nemám dost sil. Škoda, že nás nedali do stejné třídy, co? A jak to děláš s tou tvojí kočandou, co? A vy dva spolu jako pícháte, jo? Tyhle dva spolu píchají leda tak inzulín. Každý tě poučuje a každý chce prestiž. Každý tě podceňuje a posílá hned pryč. Všichni se tváří tak, jako by byli pesky. Hodně vlkům, vrátím se jako vůdce smečky. Viděl jsi, čo koluje po škole? Ty víš, kdo to robí? Musíme to vyřešit jako chlapi. Svoje průsery si řešíme sami. Bez fotříku a maminek. Prosím tě, jestli mi chceš nějak pomoct, tak to nepej. My jsme kdo? Vlci! Řekni jim, že na vrcholu budu klidně stát sám. Řekni jim, že s nima nechci svoje časy ztrácet. Řekni jim, že se mi klidně všichni můžou smát dál. Je moc brzo ještě na to v půli cesty vzdát se. Let's go, boys! Řekni jim, že na vrcholu budu stát sám. Řekni jim, že s nima nechci časy ztrácet. Řekni jim, že se mi klidně můžou smát dál. Je moc brzo na to v půli cesty vzdát se. väga cool . mulle meeldib selle juures see , et siin on nii palju nagu , või noh , see noortefilmi programmi juures on see , et siin on nii palju erinevaid nagu filme , hästi varieeruvad teemadest teemasse . et see on no just see on jälle siuke vaata , et sul nagu jah , sul on see kiusamine ja kõik see , aga samas sul on nagu ongi jälle mingi väike noor armastus seal sutsetatud vahel onju ja siis nagu sport ja nagu kõik siuksed asjad nagu ühte filmi pandud , mis on hästi põnev , et see ei ole ainult kooli kiusamisest . jah , just . aga samas sul on pööratud tähelepanu sellele , mis on väga oluline . aga liigume edasi . järgmine film on Slalom . vot . mis sa arvate , milles see film on ? ma arvan , et te oskate aimata , et see on suusatamisest . jah , noorest suusatajast . nii et veel spordiga , just . jah , me jääme aina spordiga edasi , jah . Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Hop, 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 hop. Tu donnes tout, là? Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Tu vois le mec derrière toi? C'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein? Tu vois, je te l'avais dit, hein, le travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde l'effet que tu me fais. Désolé. Hé, tu te relèves, on dirait une gamine, là. Bon, alors, comment ça se passe l'entraînement? C'est la chouchoute, alors bon. Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi? Tu vois pas qu'il nous regarde, là? T'as parlé à quelqu'un?
passé. Tu sais de quoi je parle. Väga huvitav. No nüüd saime ühe spordifilmi või noh, spordiga seoses filmi, aga need nagu tüdruku vaatepunktist, mis on väga põnev, sest nagu ilmselgelt tüdrukutel ja poistel on täiesti erinevad probleemid, mis nagu näha oli, on ju. Okei, let's do this. Meie viimane film, mida me tutvustame meie noorte programmis siis, on Lola, mis on taaskord prantsuse film. Aga nüüd me läheme sporditeemadest veidi kõrvale. Läheme LGBTQ teemasse. Igal juhul, ma arvan, me hakkagi rohkem räägima. Vaatame treileri ära ja siis, kui ei ole veel aru saanud, siis räägime. Goedenavond. Hoe oud bent u? 18. Wat is dat? Het is mijn moeder. Vous venez pour la cérémonie? Je ne sais pas qui c'est. Mais regarde-toi, t'as pas honte. Tu te ramènes ici habillé comme un travelot. Comment t'as pu nous faire ça? Toi, comment t'as pu me faire ça? Tu te rends compte que tu m'as fait rater l'enterrement de maman? Jamais tu pourras réparer ça. T'as déjà tout cassé. T'as tout brisé. Y a plus de famille, y a plus rien. Pars-toi. Putain, pars-toi. Toi, t'es sacrément dans la merde. Qu'est-ce qui se passe là? Il est venu me voler? Non, c'est toi le voleur. Mais j'ai des voisins qui t'ont vu. Une jeune fille un peu vulgaire, les cheveux colorés là. C'est pas toi ça peut-être? Mais qu'est-ce que tu fais là? Soit tu descends, maintenant, soit on y va. Mais je te préviens, tu la laisses ici. Je te l'ai dit, je la laisserai pas. Alors tu te fais appeler Lola maintenant? Très classe. Tu changeras jamais. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu veux dire que c'est notre faute? Qu'on t'a mal fabriqué? Moi j'ai eu un garçon, j'ai pas eu une fille. Ma princesse. Quoi? C'est pas bien les filles ou quoi? Elle a du caractère. Connard! Il faut savoir dire merde à ses parents de temps en temps. Tähendab, see oligi hetkel kõik meie poolt. Aga ärge saage valesti aru, meil on veel väga-väga palju noortefilme, mida meil lihtsalt ei ole võimalik teile hetkel näidata. Aga saate muidugi ise uurida just filmi kodulehelt. Seal on kõik filmid olemas. Kirjeldused, kõik hea informatsioon. Ja me saaks olla kindlad, et te seda vaatasite. Siis me toome välja ühe challenge'i, et te kõik saadaksite videod selles, kuidas seda vaatasite. Ja ma ei tea, lehvitage, ma ei tea, plaksutage, hüüdke, mis iganes. Ja siis, et hiljem paneme kokku väikse video, et tänada teid kõiki. Aga tulge kinno. Ootame teid seal. Jah. Adios, amigos.